Kad preselim, kad moj tabut svakom da sam mrtav zbori, ne mislite da me tuga za svijetom ovim mori. Nek ne cvili za mnom niko, nek ne kaže šteta, šteta, jer je šteta bit šeitanov, pa ić tamo gdje se gori. Jer je šteta bit šeitanov, pa ić tamo gdje se gori. Na dženazi mojoj nek se ne tuguje zbog rastanka, jer baš tada dušom mojom sreća sastanka žubori. Kad me spuste u grob niko, nek ne kaže sasvim nesta, jer društvima džennetlija grob samo paravan tvori. Jer društvima džennetlija grob samo paravan tvori. Hafsa Halid Efendi Hadži Mulić je do svoga preseljenja bio vezan za Caravu džamiju. Bio je velikan kada mu je mati preselila, pa kaže Hafiz Ismail i Hadža Baratan, požurite, uzmite ovu dženazu ili ne znamo da li ćete ikada bolju dženazu ponijeti. Djeca Hafiz i babo Hafiz, brat Hafiz, svi su Hafizi s jedne i sa druge strane. Takva žena je rodila Hafiza Hadži Mulića, koji je odrastao ovdje u Sarajevu, živio u Sarajevu, u svojoj skromnoj kući, koji imao priliku da ga zijareti, zna da je od dunjaluka uzmao samo ono što mu je trebalo. Samo ono što mu je trebalo. Uđete u kuću pa imate onu bubnjaru peć, bosanski čilim i sečija naša bosanska stara. Nije bilo kožnog namještaja, niti ovakih ili onakih stora ili čilima koje propadaju noge u njima i tako dalje. Bio je čovjek koji je uvijek se družio sa Kur'anom i živio Kur'an. Čovjek koji je stalno bio uz knjigu, koji je bio pedantan do kraja. Kada pogledate kako je pisao svoje hudbe, kakav je rukopis imao, pa imate tamo različitih boja gdje mu je dikciju želio da naglasi, pa je bila neka plava, neka crvena boja. Živjeli su dvojica u teškom vremenu, kada su zatvarani naši velikani, oni bili sljeđivani. Bio u društvu Kasme Efendije Dobraće, rahmetullahi alejhi, dugo godina u biblioteci Gazinoj. Ali ono što bi ja želio da skrenem pažnju,
jeste taj njegov osjećaj prema drugim ljudima i ta jedna širina koja je naša ulema imala u razumijevanju stvari. I danas sebi dozvoljavamo da napadamo naše velikane, našu ulemu, a ne znamo ni kako treba abdest uzeti. Taj edeb koji je imao Hadži Hafiz, Halid Efendi Hadži Mulić, teško je više nas, draga braćo. Doktor Omer Mušić, Osman Mušić, rahmetli sin Hafiza Omera Mušića, bi nama reci, meni je bilo uvijek stid da sretim Hafiza Hadži Mulića, bojao sam se. Pa se insan čudi zašto. Uvijek ti je drago da sreteš velikog insana, barem malo bereketa da uzmeš od njega. Ali on kaže, on je se ponašao prema nama onako kako bismo se mi trebali ponašati prema njemu. Sa punim poštovanjem, sa persiranjem i doista je takav bio. Ja se sjećam, jednom priliku smo otišli, ja i Hadža Velija, da ga Allah nagradi, kod Hafiza. Klanjali smo akšam odu u džamiji i otišli smo na njegovoj kući, on je iftario. Ustaje iza sofre, čovjek koji ima 80 godina, ustaje iza sofre da poselami jednog dječaka koji je došao mu zijarat. I onda su mi naumpale te riječi doktora Osmana Mušića. I onda vas on isprati, kada izlazite iz kuće, isprati vas do kraja i doista se osjećate nelagodno. Nije vam lako. Odakle je taj toliki edeb? Lik mudraca, tijelo mladića, od nevjeste skoro dovedene. Kad govori riječ mu prsa širi i razgoni bol, tugu i tminu. Svaku strast je kadar da umiri i u svemu da nađe suštinu. Edeb njegov otkida uzdahe, razum mu ne ostavlja sjene. Sa ilumom kad se on razmahne, sve mesele kod njega su riješene. On je prvak, mada u dnu sjedi, a sve svrha pred njim vehto blijedi. Blizina je njegov otkriće 1000 tajni iz visokog svijeta. Pa s njim, dok si, stidljivo se pitaš, da li si s Bogom ili kraj djeteta. S njim u društvu svoju knjigu čitaš i zaljubljen srcem Rabbu hitaš. Bog je jedan, ali ima svoje odabrane i uvijek je s njima, a oni su sa ahlakom svojim sasvim bliski krotkim dječacima. Izravni je on Allahov znak, kroz njega nam progovara hak. Susret s njim je radost novog dana, kod njeg svaka noć sabahom svane. Da mu dođeš sa 100 rana, sve će kod njeg biti izvidane. Sinteza je on oba dva svijeta, pejgamberov stvaratelj umeta. On zna drugi gdje je i dokle je, s kog mekama kakav ilum nudi. Gestom jednim on sebe pokrije pred onome ko o njemu sudi. Sir je njegov izvan našeg znanja, kante se o tome maštanja. Dostići ga, zatim i ne žudi, već pokornost ponizno pokaži. Na druženju zahvalan mu budi, prisustvom se njegovim osnaži. Ne zaziri prag mu poljubiti, spusti čelo, nećeš zažaliti. I riječi se kad do njega dođu razbijaju vlastitom nemoći.
stidljivo će priznati da ne mogu tu otmjenost njegovo izreći, makar bile od bisera niz, jer jedna je Bosna na svijetu i jedan je u Bosni Hafiz.